Ibihe byiza cyane ku bakunzi ba HD Global Media ndabifuriza kugubwa neza aho muri hirya no hino hatandukanye kabisa n'amakuru y'imikino rero agezweho kuri murongo wa YouTube yo gutanyahira muri equipe ya APR Football Club. Iyo equipe nyuma yo gutandukana n'abakinnyi batandatu barimo Muzamu Pavili Nzira, harimo witwa Nzotanga, harimo Baka, harimo Pichu, harimo Tadio Ruwanga na Victor Mbaoma. Iyi equipe iri mu biganiro n'abandi bakinnyi kugira ngo baze bakorere mu ngata bo basezereye. Ku ikubitiro rero hari umusore ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire yitwa Ange Arihusu Guy. Uyu musore kabisa ukiri muto y'imyaka 21 kuko yavutse mu kwezi kwa 12 muri 2003, azozuza imyaka 22 mu kwezi kwa 12. ari kwifuzwa rero na equipe ya APR Football Club. Uyu musore asanzwe akina equipe ya Rapid Vienne yo muri Autriche. Biravuga ko rero umunya Cote d'Ivoire ashobora kwisanga muri APR Football Club akina asatira ni rutayizamu. Ubwo rero uyu musore bigenze neza ashobora kuza muri equipe ya APR Football Club kuko biganiro byo birahari ngaze akorere mu ngata abandi kabisa abitwa ba Jibril Watarashe abakorere mu ngata ibintu bigende neza. Equipe ya APR Football Club ni biri kuvugwa ku isoko ry'igura n'igurisha kugira ngo ibintu bibe bimeze neza bitegura imikino ya CAF Champions League bazitabira umwaka utaha. Ibintu bimeze neza cyane ubwo ni muri uyu mwaka nubwo ari mu mwaka w'imikino wundi niko babibara, ariko muri uyu mwaka kabisa mu kwezi kwa 8 bazaba bacakirana mu makipe yo ku mugabane wa Afrika. Ibintu bimeze neza cyane kabisa muri APR Football Club na ba Dolphe biravugwa ko bamaze kurangizanya nubwo APR yitarabitangaza. Ubwo rero ikindi gihari kabisa nahita mva muri equipe ya APR muri Lion Sport nabo kabisa hari amakuru avugwa mu yitwa Usabimana Olivier kapiteni ikipe ya Marine nawe aravugwa muri equipe. Barushema Chris nuko biracyavugwa, ba Musengo Tansere nawe nuko, ariko Lion Sport ikibazo nyine ni cy'ubukungu nicyo kiri gutuma abakinnyi badasinya muri equipe kabisa yambara ubururu n'umweru. Abakinnyi bo iri kubarambagiza ahubwo nireba nabi barabatwara kuko ni benshi kandi beza. Birashoboka rero ko mu gihe yatinda hari abo yarambagije yashiduka itwawe abitwa ba Abedi Bigirimana. Biravugwa bose kabisa ariko ikibazo cy'ubukungu rwose muri Lion Sport nicyo kigomeje kuba ikibazo. Hari amakuru avugwa ko rwose mu kwezi gushira ukungu kwa gatandatu hari amafaranga y'umufatanyabikorwa wabo bashobora kwakira bikaba byatuma babasha gusinyisha abakinnyi bumvikanye. Uretse Presse Musore wamaze gusinya, abandi biracyari mu biganiro ntabwo barashyira umukono ku masezerano. Reka dutegereze turebe muri Lion Sport ariko nuko nguko byifashe. Hanyuma ikindi kabisa nahita nkomerezaho ni muri volleyball hano mu Rwanda. Hari imikino yakinwaga ya beach volleyball hari mu karere ka Rubavu yakinwaga ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ni imikino yitwa beach volleyball national tour 2025 kabisa. Imikino rero yakinwaga uwitwa Munezero Valentina na Mukandayisenga Benita begukanye igikombe mu bari n'abategarugori, mu gihe mu bagabo witwa Paul Akane ndetse na Ibrahim nibo babaje kuba bategukana muri volleyball kabisa. Amakipe barayihigitse karahava. Ni nako kandi muri volleyball kera kabaye batangaje ko GMT imikino ya Genocide Memorial Tournament igiye kuba igaruka, dore ko yari yasubitswe mu gihe gishize bitewe ngo n'impamvu zidaturutse kuri Federation y'umukino wa volleyball hano mu Rwanda FRVB. Ubwo rero rirakinwa kuri uyu wa gatanu kugeza ku cyumweru w'iki cyumweru ngo ni tariki 22 z'uku kwezi kwa gatandatu. Amakipe ari tayari za Police, za Reg, za Kepra, za Gisagara ziri tayari, mu bagore nabo za Rwanda Revenue, za Kepra, za APR Police zose ziri tayari kabisa kugira ngo zihatane muri imikino ya GMT Genocide Memorial Tournament, kwibuka abazize genocide kabisa bafite aho bahuriye na volleyball nyarwanda. Uko ibintu bizaba bimeze bizaba ari ibicika cyane kabisa, ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ubwo rero nahita soreza ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika ikiri kwavugwa ni witwa Fisto Karara Mayere. Uyu Fisto Karara Mayere kontra ye y'imyaka 2 yararangiye, ariko muri kontra ye bari barisizemo akantu kavuga ko ashobora kongera umwaka umwe kuri kontra ye mu gihe yaba yarangiye mu rwego rwo kwirinda ko yagendera ubuntu. Ubwo rero kontra ye yararangiye, ubwo rero sinzi umwaka umwe niba uzongerwaho cyangwa zigendera nkuko biri kuvugwa kuko ari amakipe yo muri Arabia Saudite ndetse na Afrika y'Epfo ari kumwifuza. Fisto Karara Mayere rero umaze imyaka 2 muri equipe ya Pyramids ashaka kwisohokamo akajya kurya amafaranga yo mu Barabu kabisa. Uwundi ni Furura Ibenge Ikwanga kabisa
kabisa nawe nyuma yuko amasezerano ye ari gusozwa muri ekipe ya Al Hilal yo muri Sudani y'Epfo, asigaje ibyumweru bibiri. Ekipe nka Azam FC zo muri Tanzania n'izindi zitandukanye ziri kumwifuza kugira ngo azibere umutoza, cyane ko ari umutoza w'umuhanga kandi umenyereye umupira wa Afrika. Birashoboka rero ko ekipe yamwegukana yinde atari Al Hilal, ariko Al Hilal nayo ifite amafaranga, ishobora kuba yamwongeza umushahara ikamuha ibyo yifuza kugira ngo ayigumemo. Reka mbashimire cyane rero abakunzi ba HD Global Media, mukomeze mubane natwe kuri uyu murongo wa YouTube. Nitwa Rukundo Rukuci.